te raru nui karekau he rori, kua inga te priti I tētahi taha. This is an open letter to Jason Momoa, from the fake Jason Momoa. As you probably already know, the East Coast was hit hard by the cyclone. Yes, please, bro. Latte? Iced latte? Iced latte? Yeah. Kia ora, bro. No toko maru ākau au, they're their own island at the moment. Kua hinga te priti hiku ai. I tētahi taha, I tērā atu taha, kua hinga te rori ki roto I te awa o mga hauini. Nō reira, kua noho tū hāha rātou I tēnei wā. Kua mate taku whanaunga ki te whakatū I tētahi kura ki roto rā. He kura mō ngā tamariki, kei tokomaru e noho ana, engari kei waho atu, kei Ruatorea, kei Uawa, kei Tūranga Nui, kiwa e kuraina ana. Engari nā te mea kei te noho pākati rātou I tēnei wā, kua mate ia ki te whakatū kura ki roto I tana heti, kia tae ai e ngā tamariki te ako tonu I ngā mea me ako rātou. She's the principal, the school teacher, and the bus driver. She's not a very good one, but all of her mahi is unpaid. Ai, ko wai mari e au, kua tipu tētahi hunga whai au, tētahi hunga apataki, tētahi hunga mātaki, ngā mea ka whakaeri au. Nō reira ko tāku he whakamahi I e rā pai, ngā pai pāpori. I te kore e whai hua tētahi atu I tō whai te mātauranga, I tō whai ngā taumata tike tike, he maumau te whai. Kia ora, bro. Nō reira, ko tāku he whai I e rā taumata me te toko ake, me te tautoko tonu, I tōku whānau, I oku hapū o te tairāwhiti nei. We're still here. Ko te reo